विजय कुमार श्रेष्ठ चुयाटौ वकिल साहेब हत्या नाङ जासिस उपन्यास बनेको चले ठाउँ सोभो बन्टेना ठग छे साना त म वकिल साहेब त सुना स्याट तइको जासुस स्टेसन माला चंगदो तर ठाउँ यो भए हत्यार सुजी रे सिकित निना दिस मिगै भए हत्यार सिकिको चले इन्स्पेक्टर बिने वइ पासा रमेश भाइच किसान थावन इन्स्पेक्टर सीमेसी क्वे लुयावो कलम भाइच किसान त क्यमले ठाउँमा वकिल त सानो मखो तर अनु लुयावो कलम ठौए खर गाडा आ निना दिस ठाउँ यो सोभे सुजुल रह्यो सिकार दिस थो जासिस उपन्यास इलो प्रकाशन प्याव्या चौख चोमी विजय कुमार श्रेष्ठ टका छिक्स सिएर ल आ सोभो ठठ न्याना चौङ दु न्याना दिस बिने पि रिटा टाग लमका गाडी न्याका छन रिटा टाटा जीव दिक्ल निम जीव क्वा ल बिने न साखेर मिका चाइकल वातावरण सुनसान गन आबारी खनमरो न्यनि लसफ खनिवा एपि उखपाखे न्याटा तापकन खिचतेस उया या जुन पेखेरन टटो मागो सीमा त डो फसन सीमा हाउ संका जुन झारर सरर सोल वातावरण छने ज्ञान फया जुन बस्ती बिरान खना बिनेन दिक्क चल अकस्मात इन्स्पेक्टर बिनेन ठ खल्टी पिस्तोल पिक्या फायर नाइबल ट्याङ्क शॉट होला रमेश ठारन लठ लिक्क हेछम सर्प गुली कया सिना चौखन बिनेन पिस्तोल खल्टी तल बिने अचुक निशान खना रमेश अजु चल भाइचे किसानी छेमुठन रमेश बिने के निन ठन न्यन सोले रमेश न्यन सोल छका चिच्चा खाउ छे निट जा छे ट्विक रुङ पाना टौ छे जखन चिची खाउ पेख न्याका छे इपि भाइचे किसानी छे न्यन छे न्यने निम साचिना टौ छपा क्या इन्सन नया चुन लुखटिना टौ बिने न्यावना खाप खरखरे त भटिज जाका स्वान सर ट्याड त सम जाथम मिसा खपसाकल न्यनी ममुसी पि न्युम मनो त दनाचों खना वो अजु चल बिसान्यन सुटा मला दियो थे जिमे भाइचे किसान नपलाउ यो गन्डी वेक बिने नन्यन छिकमे सुजुल थे मिसमेस न अक त हंगी छ तल जिमे पुलिस ख भाइचे गन्डो बिने स भटिज करा जुल पुलिस टाइम ओ मिसन ग्याट भाइचा छौ मखौ जायत कि वो मिसा भटिजा आटे चाउ समन्यन मखमको भाइचे नापमा छत्नी त खन्यन माउने जग जिमे भाइचे नापला त उयो ख बिने न नाइ उसन लिस बिल बिनै खनिना वो मिसे ख्वाचक न वो भाइचे मा ज्याज न वो गसले ग्याचुक मन त पलखा आसे भाइचे जना चुन तिनका जि थना छया हे भाइचे मा तले ठाव न बिने न कोठा पेक्षर मिका चाइक ल कोठा फोर सप सुगरे कमी पुलिस ना काव बच्चा ग्याओ मिसा रमेश खन्याक ल ख बिने न चियाक ल लिस बिल तल सो क्वाव स ट्यार त पिन्याट डुङ मनो छम खण्डेका होला शरीर सुगठित व बिने व रमेश त खनिवा जोजल पयत अले नाइ उसलन थाल छिकमे ठनठङ छाछा दिगु थे जि छु सेवया मालिकी भाइजा निगु मेच साला न्यनि हल निमेश त फेटि त इनापि त बिने व रमेश मेचे फेटुल छिके छत निचा खन्यन मावले जिमे ठन वयोका बिने न फेटु टुन्डल तयारी छ सुसेवया माल भाइजा थाल हाक्न थाल जिन्च त गुनगुन खना थे छ सात न्यूरोड पाख कि ठीक तयार द जे इन्स्पेक्टर बिने ख बिने कुमार प्रधान अले वेक जिमे सहायक सब इन्स्पेक्टर रमेश बिने न थपिनको मसिका बिल छक छिकपिन स अन्तर्राष्ट्रिय अपराध ते जोंगो ख जिमस बनाउ ख ठुकी समाचार जे अखबारे बनाउ ख भाइजा खमुइ कल ठीक तयार ल बिने न ढाल तले चास याउको खला भाइजा थाल थन्या ठीक जो बिने न ढाल जो एस न्याना दिस छुन्यन माउ ख न्याना दिस छि सिउया जुल वकिल गोपाल दासे हत्या जुग्रो वेकै त सुना छुरान टिया साना बिल बिने न भाइची ख्वा टुङको सोया उयो खले उयो भाव वन्ट सोल वकिल साहेब हत्या जु छौ तस्कै दुःखद घटना ख सु दुष्ट जी उसना वकिल साहेब थे जाम भद्र मुनि त हत्या ना बिल जिजको वो मुनु मुसुसा वो मुनि त जिया कुचकुचै ना बि भाइचा आबेस ठौ खपुङल आबेस वया दिमते गुगु जुइ जंकल वो वन ढंकल रमेश भाइची त खट्रिक त सोल बिने व रमेश भाइची व्यवहार खना ओजन चाल भाइचे किसान न वकिल साहेब हत्या जु ख लस्त पुंकी माम अक्ट वहे आबेस वया छिव वकिल साहेब बाबुदो ढाउ नेना खला बिने न खन्याकल ख उगिला जे वकिल साहेब त मुटी वक्को लाक पकटयो वकै गुलिनुवा सार जे अस्टा मुजु छा छुटा मुजु टे जिसे वकिल साहेब जित यक्को ग्वाल याउडो उपकार याउडो अले छाछि वकै त नुले साकटयुले बिने मिखा वयो खले दिना छ ताठ्याङ वकै त लाक पकटा मुजु ख उगिला जे गुल्न तया तो वो झोकेज गेट हो ख जिला उवेले तो वया वहे जो ख भाइचे सले पश्चाताप चिन्दो चिना वकै जाने का बदला क्या रेडियो मखला
जिगु टन लिप शान्त जुल लिप जिमका है डोसी खरे उठल जि वइगो सफो बाकस न टेबल दुइका भाइचे स निराश खण्डो ओहो बिनेन स तल छा जिमका न वकिल साहेब ढेउ ख्याकल जिमसँग वइटा ढेउ अभाव गोले एक मबिया भाइचे किसान मिखा खोबिटिया तल बिने त भाइची खन्ना दय बोल अस्या वनुगो करे नाटल छि वो ढेउ छुइनाले जिपि गरीबसा बेमान मखो जि ढेउलिटी बिया वकिल साहेब त हे भगवान ठजा कलियुगी जमाना न इमानदार पि मुनि दुखनी बिनेन मन मन थल रमेश त तोले ज्याचन छुटा मुक्त छिगो बिचारे वकिल साहेब गजाको प्रकृति मनो ख इन्स्पेक्टर बिनेन भाइचे मिखा मिखा लोकान्यन वेकसम उत्तम प्रकृति मनो ख वेकसम छिगो देश या आदर्श नागरिक ख वेक गरीब व निर्दोष मनु टेटा ग्वाल्य मनो ख वेकै हत्या होला जिगु मिखा महापाप ख भाइचे किसान खोसलन थल छिगो बिचारे वकिल साहेब हत्या सुना याउ जे बिनेन न्यन छुराओ जिगो बिचारे वेकै हत्या सुनान याइ थे मच वेकै थे जाम मनो ठौकने संसार हे दे थाकी आउ याउ जिसिल वेकै थे जाम मनु न हत्या जुइ अखनी जुइ भो वेकै हत्या वेकै बालक बिचार ईर्ष्या दुपी मनु तेस याउ जे छिगो बिचारे वकिल साहेब हत्या सुना याउ जे अले वकिल साहेब या सुखे ईर्ष्या याउ जे बिनेन लिस्किया नि सतल जितो ठुकै बारे सुया ज्ञान मरो इन्स्पेक्टर साहब छि गुले गुले वेकै था वनि यानाला इन्स्पेक्टर बिनेन हाक्न न्यन गबले गबले वेकै उपचारी आवश्यक जी अबले जी वेकै था वना हत्या जी न्य छि वेकै छे गबले वनु जुल छि वेकै छे वनको अन्तिम दिन गुले जुल वेकै हत्या जी छवा न्य वे दिन वेक न पन लप जु ख छि अनलिपा हाक्न वनको दुला बिनेन हाक्न न्यन जी वनको मरो इन्स्पेक्टर बिनेन मिग खाटको लुइको पेन मिचान लिके या केन अलेन्यन ठोक्कलम सुयो सियोला गजब ठो पेनले जुए ख भाइचा बिनेको लाटेसँग पेन के आटाल छि ठो पेन गन लुइका दिएको ठो पेन वकिल साहेब हत्या जुगु दिखनु वेकै खाटको लुइकाउ ख बिनेन पाइचके हाक्न न्यन ठो पेन एसा छुए खलाले ख जुए ख पेन य ठो जुगु कोठा टंगु पेन ख छि वकिल साहेब हत्या आबेगे वया जानगल मखला इन्स्पेक्टर बिने स गम्भीर जुल छुट्या दियो गथे जिपाखे अजाउ जाला गब्ने जुइम हो माफना दिस छिगो पेन अनल्याओ कारण छिन संकै चाकले लाओइको स्वाभाविक ख जितो औचाचंग दो जिगो पेन जुहे कोठा गायब जो खे महत्वपूर्ण ख ठय ख यदि छि ठो हत्या यानको मोक्सा सुनाना छिट हत्यार डेको गुटाय नाचंग दो ठो गठियाना नाचन छे सुमको चनाचम सब इन्स्पेक्टर रमेश मुट अचानक चाल सुमुनु भाइचे मरु इले भाइचे कोठा उनी अले अन पेन खुया काई पुलिस छानबिन याबले भाइचे किसानै हत्या या खरका प्रमाणित डाटा अन भाइचे पेन कुरका ठकी बिनेन थौ बिचा पंगलो ओहो भाइचे त हत्यारा फसे या कोटा या त रमेश मुटुसन छिवा छिगो परिवार सुमुन ख पिन्यान य छेटोटा वङ दुला रमेश भाइचे किसान त सुयादिन परिवार सुमुनु गब्लेन छेन प्यावङ मरो तर जिछकनिक छेन प्यावङ गु वो दिन याद दुला लुमा मुजो छि सु दुश्मन दुकी जे छुटाफै हजुर यदि सुइके सहनशील टम्बरसा अझ आफै सुन मुनो दुश्मन जुइ भई भाइचे किसान ताकको सासल त छि वकिल साहेब त मुसु गुल्ड त बिनेन हाक्न नि सटल जिन्यन यनिसे मुसु ख भाइचे किसान पिचाय नाठल छि वकिल साहेब या माली कृष्ण त मुमुसुला केवल ठुल जग जिसियो कि वो वकिल गोपाल दासे था गुरु न्यवनि से जायना चमनो ख अले विकास मसिउलाले सु विकास ममुसु ठोना छिवे मुटो नपान्या नाचना भाइचे किसानी खले उर्सुकटै छि खण्डो का माल यक्को न्यसनिन के छिगो मूड अफ जाचनी आज पे वने लेपाक्न ग्वाल माल दासा छिट दुख बिता वे भाइचे किसान वन्ट्यो पिम्पाके सोयान्यन जीवन छौ न्यस दो इन्स्पेक्टर साहब वन्ट्यो पि सकले फैला भाइचे किसान पाकि न्यसै मिखा सोल जे यको आखा समको भाइचे किसान नटाल निगु सुगु क्लास को बनाटेको दो व्यवहार वइको अंग्रेजी भा फच्च फच्च लुमङ काटेको दो तर ठ मूड अफ टेको सुख जिम मुथुल बिनेन निलाटल मूड टेको दिमाग अले अफ टेको बन्द मूड अफ टेको दिमाग खराब जिउका जिचका अपो न्यस निना ओके त छि लिस बियाट ल अपो न्यसै लिस बिमल के छिगो दिमाग खराब जि रहेउका लिस निना रमेश मुसमुस निलातन छि ठोखंगो नापा गब्ले निना मरला रमेश निल्पी म प्या पाइचके निना हजुर मरो ओके निना गो आजि ठोखंगो छल्टा सुए भाइचे किसान मुसु निला लिस ल जिउ अवश्य ना दिस बिने न तल टोपेन छु दिए निम्ति जिए ट्याटे मुजुला
अवश्य तर लिप लोमका डिमट निसा भाइचा बिने त चोसा लिट बिया थाल तन्दकया डिमा बिने न थाल विशेष ना छिन पटिचा होशियार पूर्वक जुया दिस एक्ले हिँड्ने नगर आज भोलि मौसम पनि हेर रमेश छपो खेबाई मेसक्न ट्याग हाला हाला बिने मुसमुसनिला टम्पिया आवसल रमेश पाक सुयाटल ठोच्चो असभ्यको बिने खपुन हे रमेश ग्याथे ना लिसा बिल माफना दिस थिक थासे थिक मि हालेको जुगु विशेषता ख इमगो पस या भाइचे किसान न मयुस चुनि मोपटा भाइचे किसान युस न छे चपमे सकले अन मु होला सक्सन ओ चाहिँ पुको भाइचे किसान त सोया त न आ जिपिङ गुने लिपा हाक्न नपला बिने पिन लुखा पियाउन इमगो मोटरसाइकल टापक डिका त हो कच्चल्लो जुगले मोटरसाइकल पिने टोटा वो जात न्यासी वो है रमेश अन्जन छे भाइचे किसान त कोलम्बिया हाक्न छालिट के आदि हो वेगो फिंगरप्रिन्ट ला नाभे काटंग दो बुद्धुका छ ओले साधारण खन ठुक मफला बिने न रमेश पाकी सोया ख्याए त का जे बुद्धु हे ख का तर कलम हाक्न छालिट कै हो रमेश अन्जन छ मखला वन लिटबो कलम जे जतन का साल लिट कै हो जे वेगो फिंगरप्रिन्ट हाक्न स्वेटर लिट कै हो ओहो जिगु दिमाग न गनु न रमेश ठौ कपा डाडान थाल संगो दिमाग यम लोक यात्रा का बिने न निला थाल अठे जुलजे रमेश छ छामे ना थाल इपिन म मोटरसाइकल तया टठा छन बिने मुटो अचानक स पिजुल सत्यानाश रमेश औजल छा छुजुल मिख मरल छंगो चक्का हावलिका टौ मुखला बिने हिमी चाहिँ चक्का किकन थाल वास्तविक ताटे मोटरसाइकल पांगरा हावा फुस्के ना टौ जातन सुग जाजी थ रमेश न औजल ओ इपि मस्त जाजीका अन मिटाच पे मस्त के बिने न ताल अन छप्च मस्त मिटाच न बिने इपि मस्त मिटाच पे पाखे हुन मस्त निला अन दुस्यो हुन बिने न रमेश त भ्यान ट्याक्सी क्याके छोल बिने व रमेश मिले या भ्यान पञ्चर जोगो मोटरसाइकल मफु ढुन्टल मोटरसाइकल पञ्चर डेकेको ठासे छिने व मोटरसाइकल कुकल भ्यान टोटा छोल वास्तविक ठप्पुक अपराटेको चाल जग मुखला रमेश बिने पाके सोया नियन थटे झिगो मोटरसाइकल हावा छालिका आउजे बिने थन औजाया ठय कारण जिमा के सुया छि याक्न छे मछिन मडका बिचाना चंग दुजीमा ठीक ताल छ मेगो ट्याक्सी क्या तुरन्त छे हो जे मोटरसाइकल देगावे बिने न रमेश टटाल यस सर रमेश स्यालो के त तुरन्त ट्याक्सी छगले चुना छेपाके ब्याउ सो एलिपा रमेश छे छन छे पिनि मोटमचा रमेश बिचाया पाछिया जाचन इपि मरु इले सुना छे खान तलासी आउ जाचन छे पिने न्याब्ले मचा नाचनीको तर ठौ मचा रमेशला मचाको स्विच बाकी हुन अनुवा टाइगर बेहोस जाचन खन मचा खिचदा वास्तवमा यासी तले ठाउन तले कोठा फुके मचा बिनो अन डेमा ख वेगो छु अत्तपट मरो रमेश किचन पाखि हुन किचन पिने कान्छिन बेहोस अवस्था खन पक्कना वटा कोलोरो फ्रम नटुङका बेहोस यार्जेमा रमेश बिने निज कोठा पाके हुन अन भखाभग ठे सुया सामान ठासे मरो सफु फाइल पिखिर होलाटल रमेश टेबलिया घर साला सोट फुक्क सामान खारगुर नाटल इमुगो अनुपस्थिति तन सुना खान तलासी आउजी रमेश ठठमा बरबरेजल सु सामान माला जोगजी ठुम्स रमेश बिचाकट अन सु सामान गायब जाचुङ मरो रमेश किचन पाके हुन अन कान्छित कोठा हेट कुट हेट थिक वहिले पिने मोटरसाइकल सो टायर हेट व छालमा पिन सोल बिने वो जाजन पल्कलिप कान्छि ठौ मिका बुलु चाकल छु इ तोले चाल हटत पत्तर डन्ट सोट गनु हुन वो मनो पाचक छस्याओ कान्छे कमजोर स पिन्न बिने ठा होला पेखरा मिका वेव अन छु जुटेको अनुमान हेट बिने नटल छस्याओ छु इ लिप अठ्यान लनाउने छ सुमुनु गनुवन दगान्यन हो वही खाटसका ज्ञान पुष्ट कान्छी तल वो मुनख छको प्याउर माल जो न्या न्योनी हौचा वया लिप छुचल जी वा मचा बिने न अन बिनु मुखङले वे साफ चिन्ता जुयाचन बिने त सुना जग यंकल लटेको न चिन्ता जुयाचन बिने न कान्छी केन बिनु गनवनले वो नाचा चाइ वनका प्याउङो कान्छी लिस बिल गबेर जाल बिने आश्वस्त जुता सोल न्याबले ठे 5 बजे ख कान्छे लिस न बिने न याउको छासला त बिनु अपराटेको चंगुले मरुटेको खसी त तर एन अन अफिसे सुमाओ जिटेको खे बिने त चिन्ता जुयाजन रमेश वंग ख फुक्क कान्छी के न्याचन आक्रमणकारी छन् त छु निस मोटला रमेश अन्जन जिगे छुन खमुन्य जि तरकारी डेक्टर लिन्ताना चनको अचानक छम टोर कम मनो किचने ड्वाउल व कोट नाटो दो वो मनो ल्यामे तिने ठीक बिने बाब ठे टोरिक तर बच्चा गोसी वही ख्वा ज्ञान पुष्ट
कान्छी तयाचन जिं वटा छिसुर गान्यना व प्याग रुमाल छोलिकिया जुगो ना टोपिया बिल व रुमाल ठौ खल्टिया लिकाउ ख त महालाले बिने न डाल छ यदि हाउ खसा जलखल पिन्छ ग्वालिया त वइ जिनी जी हालिया मलाको मुटो ना टोपिया बिल जी हाल्ट सोइ ख तर मुफ्त बिने बाबु जुगो सह प्यावे मुफ्त आटको सुनको चनाचम रमेश ढाल आक्रमण या मुनुला चलाक खनी छ जुगुन अठिया विचार रमेश बिने न ढाल रमेश हु टाइगर इट होस वेकी उकुट या टाउटको बेहोसी खतरनाक जीव बिने न रमेश त ज्याफल यस सर रमेश कुन क्वाउन बिने न कान्चके न छ खान देखफ्ला छन त गस्तो आ छला साना चोंगे दो हजुर अठ खसा खानला देखे फै कान्छी छ संगाटल बिने न कान्छी पाके सोल उइको हालत खराब ठेन चोंगली बिने न उटा टाल माला बिनु वया खान देकीका छ आराम या अले हाक्न टाल पटिचा आसे जिन्छन् त ट्याब्लेट छो या बे वास नया कसी पटिचा आराम या अले खाना नया देना छ त ट्याब्लेट यो सुख हजुर कान्छी बिने के न उन्न मुसुला वास रह्योका उन्नल कि छन् त आराम जे बिने न टाल वास नया कान्छी हुन बिने न खरिसोल सनिलिया 36 बजे ज्याजन टाइगर त होस हेट क्वाव म रमेश ठाव खनिमा बिने न टाल बिनु न्याब्ने 5 बजे जुल्के चाइल त उनीको ठौ ड्वावे लिबाक्ल आटक छ्यामो उनीजी बिनु बिने टस्क योम कि ख ठौकने आइए जाँच बिया रिजल्ट पिया चम सुन इले उ रिजल्ट वे फो बिने बिचाल बिने रिजल्ट पक्के बालामा एन वे चिन्ता ज्याच न बिने बिचाया हो ठौ ख टर्कया पुष्टि यागले अटक क्षमता दुमुख ठोके बिने न प्रभावित बिने भयंकर अपराध संगठन केसी समस्या समाधान निम्ति बिनु अटिक ग्वालिया ख बिने त ठगो देशे अफ्यावनाचंग अपराधी खे टस्क चिन्ता दो बिनु छुन कठाय अपराधी विरोध वइन नेपाल प्रहरी सेवा द्वावना देशे सेवाको इच्छा दो बिनु प्रहरी भर्ना जुत बिने त टक ट्याटंगको दो तर बिने न ठके नचय चिन्ताका भर्ना या त ठग्या छुन बिने विचार मिसले त पुलिस ज्याया अफ मजु बिनु छम टेबल टेनिस कासमिन ख सत्य सेवा सुरक्षा वे मु नारक बिनु उगो कासा चिने तको वनान कासमिता वेट्नुको गुटो सो एलिपा टाइगर न होसे वो खटावल उटा न खुल्ला ठसे तयायो उटा न आराम जरुरत टु बिने न थल पाछि वेले बिनु अन्ठंक होला जिमसा छंगुना कया जनो छछंक होलगा बिने न ठके बिनु यता सुयाटल ता आयु माइक छ बिनु मुसुनिल रमेश न न्यास्या तल ता आयु माइ वा झिमटा ता आयु थजो कस्तमे जीवने यकु मनाजको छ्या जे छनप नोनाचनो म हो बिने न मिए मिख सुया रमेश त टाल अले बिनु पाके सुया टाल सो गनुनाचनोले थन गजाउ महाभारत जिरुङल जिला छुनो मखना थन रमेश आश्चर्य जुट्या नक्कल नाटल सुङपचो छ बिने न बोबल छुजल दाइ बिनु बिने के निन बिने न फुक्क ख चोन से बिनु त न्यंकल एस छुमाउ जे पि अपराध टेस फुक्क ख निन नगा बिनु निस तल वेला जिमसन बिचाय नाचनको बिने न थाल छटख गजाउ लोम ठाटा बिने ठौ निज कोटा पके टुआउन बिने न ठौ टेबले खर साला सोल उबले बिनु वर रमेश कोठा टुआउल बिनु निन छुजुल छुरेया फिंगरप्रिन्ट रिपोर्ट ग्याप जुल बिने न दुख पोंकल फिंगरप्रिन्ट रिपोर्ट हाकन डेक जिउ मखला रमेश निन डेक जीव हो तर निशाना हुइ टुंकी का यसल खटमे जुल्ने रिपोर्ट मसुइ नि लडाई बिनु बिने के निन स्वयं मखनी बिने न थाल मालका जिटंगको जुयरको भागी दुसाकन रिपोर्ट बने जुइ ठीक ताल छ बिने न ताल आया इले फिंगरप्रिन्ट एक्सपर्ट दैमुको कने सुटे यामले छिन गुली लापर भए उल्न सम्भाले न टे मुफी मेरो बेहोसी आज मेरो लागि पर्दा प रमेश सक्ष्ण ट्याडेक नारायणको पाली मिहाला हल रमेश मिनिना बिनु निला हल बिने त सके निले वया चोस मिके टोन वया जन व रमेश त मिख जेपिया सुयाटल ठजाको विपटे इले न छन त ख्याया माग मखला छन्त गप्टे लाल युनि तयार लाट नका पिटना छ मालका रमेश मुटो सपि मुजल बिनै मुटो सपि जुल सटप आसकले सुमको बिनु छ खाना देका हु कान्छी जाका चा डेक फै मको बिने न बिनु पाके सुयाटल बिनु दना किचने वन रमेश चिसल पिजुल सर छट खन्यनला ता छुक छु अपराधी पोस्टमार्टम रिपोर्ट न यंगल्ला आ हकन मुआमरको निसन्यन होला बिनै त लोका जाओस छा रमेश औसल वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट छाट यंकी हलो डेकाने त यंकीला वइको रिपोर्ट सुजा बिने न लिसबिल बिने अनिया इरु थ्रोजुल टेबलेट या टौ जग ग्लासे लो पंकाटो न अले मिचा लाड दुछ्या लटना टौ फोन लिक्या रमेश तबिल रमेश फोचाका सोल हत्या ठिक्क नुगले छुरा टिया टौ ज्याजन छुरै जख बिख्न इला टौ ज्याजन
हत्या करीब मिनेसिया 1 वा 2 बजे पाकी जुग जाचन इ कोचना नुगो जख मुनाचुङ या परीक्षण आधारे ठाउ जाचन पहुँचो है रमेश औचया नोना होला थो रिपोर्ट होला हत्यारा टस्के चलाक म जाचन दयु सीड त हत्यारा बालके सियो नुगले गंठा लगा आक्रमण याटके मुनु सीडयु ख बिने न ठाल छुज्या छुरा कायना मसिद टासा काला 20 दुवा उनी मडका छुरा बिक इलाटो ख जिटन अठिया टा रमेश तला आ ठुके फिंगरप्रिन्ट रिपोर्ट हाक्न डेग बिउ मखला ओ बाइक मेउ आ सुन्द फुडुले बिने न अख्न निस तला छिगो भाइच किसानी बारे छुपजार दो वहे वकिल साहब या हत्या आउला मुखला रमेश थगो अनुमान यफला ओइको स्वभाव सेवले ल वकिल साहब हत्या याइ थे मु ओइको व्यवहार ल बाहेला भाइच किसान खाली पोज गयाना चौन जी फुनी रमेश न संभावना यफला वकिल साहब न फन बफु जुगले प्रतिश्वर काट न हत्या आउ जेफु सम्भव दो तर ठका न टेबखया काल तका हाक्न छा टेबलिटी बियंको व बिने न निसतल व सेट त टेबलिटी बियटका मुखु खनल हाउ जिफनी रमेश हाक्न संग बोल वला छिसन सिग भने अले जित्सु खे औचाचन दासा रवि छा चानको पौचे उडिकल सा ठमाइ ढ पिर्छौ खसिया पौचे उडिगु खला रमेश बिचा पुगल यदि अठिया खसा रवि न वकिल साहब या हटियाउ जिफु बिने बिचा खला तर रवि अचानक ठमाइ ढ दुर्बार याउ ख गजुयास ल अले मेउ ख लिपाम कला चाने अन्धकारे गजुया सुत मरासे गजुया ग्याप जुल बिने न ठौ कौटल टपुंगल जिटन छटखे संकटु रमेश तल छुले हो सो वो वकिल साहब नापला वइ मिसा वकिल साहब या लिपिम कलाल मखला और जिफै मख बिने न तल छा वकिल साहब लिपिम कला त छेज पिस पक्कन मुसु जी उल मुछ वर्ष लिपा ममुसु न जिफुनी वला जिन माने ना तर ठय कला त ममुसुको ल खय जिमखनी ठट्न जिफुनी वकिल साहब कला रूपा मेकअप यागले निपुर्ण जिफु मेकअप या याके निपुर्ण जुसा 40 वर्ष देरको मिसा मेकअप ना ल्यास जिफाइला रमेश ठौ बिचा फंगल ठौकने फिल्मेस या दिसरे गुली बुरीपि मिस्ते मेकअप ना ल्यास खण्डेका चंगदो प्याखाइ खलाना न साध्य जिला वास्तविक जीवन वा फिल्मे जीवन आपला फरक दो जिन्स त घटना ठिकै हो रमेश दिक्क चल ठोख टोटा छ बिने न मेगो प्रसंग ल कान्छी त आक्रमण याम सुजी हत्यारा ल वौ खै मुखजी वइ त जुनी दैको डर वइ के दया चुनी ओगेले छि दिल्ली बजारे मखला छिसा वइ त गस जुनी रमेश बिचा फुंगल तर छि छु इ न्याय ठंग जुसा छिसा वइ त जुन फैगुल खनी बिने न थला वला ख तर अपराधी छि भाइच किसान था वंगु ढका गठसिका कालले रमेश निस तल सख्य अपराधी छिगो हरेक पला वाचना चंग दुजीमा अले ठन फिंगरप्रिन्ट खुइटा वौ जिफु सो हत्यारा छुरा फिंगरप्रिन्ट टोटाउं खैला रमेश हाक्न निस तल छा मखै मक्स व फिंगरप्रिन्ट खुया काट छा वइ छिटा मुखुले छेट न व याना चंग जिफुनी रमेश सन्तुष्ट खनमरो खेफो आधास छंगु निफु जाना चुन थे चोनी बिने न निला रमेश तल रमेश न निला तल छा रास सा देवन छने सुते सुते मालिसना चंग दुजी बिने न निना छि मिस रमाय हालचाल छुदुले ठिकै जो नापला मखनुगो युक्को डेगलो कि नुवा खोया चंगदो आछ्या रमेश खसिगल ठौकने शंकर दाइ खनमोर्नी जि मुसु लक्ष्मी यचक वो ख सार बिरामले मजुला कि ठौ गामे ल्याउन जि मुसु हो बिने न चियाक्न लिसबिल छि चुसियोले रमेश दिक्क चल शंकर दाइ न उर्मिला जिन्ना प इपाय ताउ खला ख जि तयु खनिनि खसा छन रमना प इपायना छ लिप छुजे छुजे सुना छुदाफो बिने न सल्लबिल हे छिन छुदाइगा जि छंगे पि निम्ति तयु ख छन्न छ इपा या मनि अथे बामला मिसै चक्रेला ना आत्महत्या या मुवालिम ढका या चनौका बिने न निलावेटा थाला जी सु मिसै निम्ति आत्महत्या याम थे चोला रमेश त चला जिता अठ्या लगे ज्याला तयु नि बिने छन निलाकेन सब इन्स्पेक्टर रमेश त चा प्याउन बिने न पनिउ कुटाइट तर रमेश वना बिने मुसमुस निलाचन वास्तव बिने न रमेश त जाना जान पिछेट याउ ख बिने न एकान्ते छु बिचायामा वाचाका बनिस सारा 8 बजे ल बिनु टेबले खान्ते सूर्य त बिने बिनु खना चस्केज ल बिने ठगे बिचारे मग्न ज्याचङ खना बिनु निल रमेश दाइ गनुनले कुन ठगे कोठा दुजिनी छक सटले सा बिने न ढल बिनु क्वाउना रमेश त सटा हल रमेश त च्या चौथे चुना बिनु इशारा हे बिने के निन
बिनेन रमेश त पाचनाथल गजाम मचथ्यान याम छायान मोठुम छंगे ग्वाली गुली अपराट जुन्तन छन आत्महत्याइला बिनेन रमेश येत जनफटे शाबास याथ्या येत सकले वार निल सक्ष्न खाना नेगु सुरसार येत रमेश व बिने स्वापो डाइक्स या मोमजु अले खान्छी खान्नला बिनेन बिनु केन्यन नेरुंगलो अले डेन्टन वन्तंगलो बिनु बिने पाक सुयाटल बिनेन कफी मगलो न सुर्क छौटुट नाटल कफीला साके डेकाटल्नी रमेश टन बालापि मुनुटसन देखु बाहलाई नि साहे साइनी मखला बिनु निल बिनु खहिकल आठो नोगो केसे छु निष्कर्ष छनले छु हत्या कारण सिडटला केसे यो निष्कर्ष छिनेको बाकी हेड्डनी हत्या छायातले त यो खसिए मोट्नी बिनेन लिसबल थोछो साधारण केस मखला बिनु निन वो केस गुली साधारण खण्डो उकिए ठिक्क अख खण्डो वकिल साहब हत्या केस गुलगुली सुजायाट सोया उली उलिया जटिल ज्यावना चंगदो थो केस सकल मुनुट न उलिया रसमे खण्डो गरके वकिल साहब कला व वकिल साहब क्या रवि वकिल साहब ठौ सम्पत्ति 1/4 भाग ठ नोकर त बिउन अझै पुए खख अले वकिल साहब ठ कला डेके डेको मिम नापा इपा याव अले मोच डेरुका दछिलजी प टनाउन छाजी जिन छुया टाइम अफ त बिनेन कपाटिया टल अले वो मिसा वो प्रोफेसर मानव सुख बच्चा सुमको जना बिनेन हाक्न नोना हल ठोखला वइगे छेउना सिगमाली तर अनवन्य प्रोफेसर मानवीय बारे वकिल साहब छेनी वना निनकनी यामली सार छेजपसा वइ बारे छु सुजीफु अले वो रसमेर मिसा रमेश निन वो ख आटा टोटी जिसा श्याम लाले त सुना वकिल साहब छे ज्याटे बिल उट छन नापला मने सार वो वकिल साहब बारे यक्को ख सुजीफु छारा सा वकिल साहब श्याम लाल या मिलेजुम पास ख वो गन्चुनिम खले रमेश अन्यन ब्लक नम्बर 405 कालीमाटी अले ठुपी ब्याक मेपिन मुनुटे उ संगलन त दुजुनी बिनु खन्यतन आटकला ठुले ख प्रोफेसर मानव रसमे मिसा वकिल साहब लिपिम कला श्यामलाल रवि अले भाइचा किसान आइट ठुमी जाँच पडताल यामाली जी छ त खन्यन न रमेश लाल बनाडल हस न्याना दिस बिनेन उगे पलाडल छि छा वकिल साहब या खाता कोइलु या वो कलम भाइचा किसान त जुके केन हो जिगो अनुमान कटा वो कलम भाइचे किसान या अन्तोफ्यु ख अले हत्यारा न वकिल साहब वो भाइचे किसान या लफ्य फाइड कया भाइचे किसान त फसया त सो ख और जान भाइचे कलम खुया हत्या जु कोठा टयाब्यु ख बिनेन थौ अनुमान कन जिगो नेसै लिस अजम बाके दनी छि छा भाइचे किसान त जग कलम केना दिएको रमेशन जिद्दी त जे मेपिन त वो कलम केन तासा हत्यारा होशियार जिफैको सम्भावना आपलन्डो बिनेन अपुल लिसबिल सो ऐसा भाइचे किसान हत्यारै ढलखन सिलावनला रमेश अझै पुसलन आटके खला अठे ढ्याजङदो लिप छुजी ढ्याम फुनी रवि चिठचुए छा बन्द याउजे वो छे ल्यावे टंगल्ला बिनु निन थोन मोहटो जाउ निस ख बिनेन लिसबिल विकासी बारे सुदु छम मिसै निम्ति छे वे वनियाना चम रमेश मेगो प्रसंग यबल छाडासा वकिल साहब त विकास व रिटाई स्वाफु य बिनेन लिसबिल न्यागुया ढासा इमुको स्वापु न रहस्यमय खण्डो का टोटी ठोख 10 बजे जुइरंगल कने खला बिने ठग ठासन त न सकले ठठ कोठा पाखे गर्न थय सोभ थनिया कोचल नेनाटना ल विजय कुमार श्रेष्ठ च्याटौ वकिल साहब हत्या नांगो उपन्यास या चाहिँ सोभ उपन्यास नेनाटना दिगले सिकमे सकित यक्को सुबाडो कने वन न चना दिस वनिगुजी